Waddingin sabari nagilolongat dejen mat turiyat sungi mungkin na buang Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini na umma salam malabi yang insyaallah padang kamana kiriya masih buang Allah Ta'ala. Nani-gini kejok kamah sambajat tarawih tungka waninna ulah malang ang kamana ngina dampeng tuang Allah Ta'ala hininna ta halatta pada tuama kadana hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangqama Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mangqama Ramadan nanigini kita tahu ngangi mata kawe ngangi waninna ulah kamalang imanan wa ihtisaban nasabak tapak si mata-mata gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah angka nak tampeng tuang Allah Ta'ala hininna dosa-dosa mat diolota. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari nomor 36. Memwarai ahada kata kilanan yang kamu mabakai. Angka mana nak tampeng tuang Allah Ta'ala hininna ta halatta makuto para dosa-dosa ta. Nania natarima malampu ibu ang Allah Ta'ala hinin na pakatiwata halama ulah kamalang hinin na umahalam malabi yan insyaallah padang kamana kikiyaman siya ibu ang Allah Ta'ala. Salah satu karakter orang yang bertakwa adalah merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada CCTV Allah yang terus menerus 24 jam tanpa henti, tanpa baterai dan tanpa pernah mati, serta tak bisa ditutupi. Jadi pada ni gilalannya ya masih dita angka CCTV. Jadi wat di manang napantawi ampe kedota. Nakimakwan na nako. Padang kamana ki makalituti aleta. Naniya ripiara madededeng iyan ako tetap tak. Nang kanang kamakurang. Nakakumadodong magampang itap pangako. Gangkan na gudopori ado kakang. Na yamo na kakumatukan kang dapat tak. Malamong iyan ako talidorong nakakwaamang nagipapulit yaga irana dekin. Nagimakwan na nako. Pakasirang dek laing untuk kemaslahatan na idu masalang Giyaloran ni mau pa. Giyaloran ni malapi ke jena buang Allah Ta'ala. Jadi ni kita tahu lebih makaya tahu nalo ke buang Allah Ta'ala. Iya na tu tahu lebih ke jena buang Allah Ta'ala. Pada tuah makadan ayat na buang Allah Ta'ala. Gilalan surah Al-Imran ayat 101. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa man ya'tasim billah nanigi tahu makatan ni mas ya kamana buang Allah Ta'ala faqad hudiya angkan inawereng apa tikawang angkan inawereng hidayah ila siratim mustaqim lau hilalam malampu'e. Hininna umah halam malabi yang insyaallah
padang kamana kiri yang saya kebuang Allah Ta'ala. Nakimakuan na nako. Pada angka kibak ko guna madede ni watutta. Makat de kangi. Nania patu paya lapiran na ula kamalangan. Nasa bak listori tiaga igana amala makasung ia wat dinga ki papole. Kalau jadi nanya nak itu, marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, pada angka ki malitutuengi lillata. Nama kasih agak katana. Na angka dia sami masa ko dejeng labbi ki papole. Ya kay ki pagaw ya na gitu. Cikiri dampe-rampe lagu buang Allah Ta'ala. Nakakamano ko patako ng kagutta. Topang kita makada. Nanigi-nigi ang karampe asan na buang Allah Ta'ala. Majapun na di rampe ito'y asan na ganyan na buang Allah Ta'ala na sibaway akamasena. Nakampe buang Allah Ta'ala gilalan na to. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila. Jinin na tamatapa pada atik itu nasabak mutapun na sanna puang Allah Ta'ala murampe-rampe dzikran katsiran nasabak dampe-rampe maega wasabbihu bukratan wa asila. Nania pada atas sabik lagu pang Allah Ta'ala baik waktu ele makuto bago waktu gimulawannya. Nangkanang kawattu makutane sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga bakutana sahabat Nabi anna rajulan sa'ala faqala ayyu jihad aqdamu ajran. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, jihad apakah yang paling besar pahalanya? Aga bape balina Nabi qala aktsaruhum lillah tabaraka wa ta'ala dzikran. Beliau menjawab, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat tahu jika memang pakutanana sahabat Nabi tak. Qala fa ayyus qaimin aqdamu ajran. Dia bertanya lagi, puasa apakah yang paling banyak pahalanya? Beliau menjawab, qala aktsaruhum lillah tabaraka wa ta'ala dzikran. Beliau menjawab, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma dzakara lana hadatha wattaqa wal hajja was sadaqah kullu salika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aktsaruhum lillah tabaraka wa ta'ala dzikran. Lalu beliau menyebutkan salat, zakat, haji dan sedekah kepada kami semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan hadis riwayat Ahmad nomor 15.061. Nakimakuan aku pada angka kita megawi kita lagu buang Allah Ta'ala, insya Allah mencari dejengi lagu aleta. Zikir apa yang paling afdal diucapkan? Pada tua makadana hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila ayyul kalam afdalu. Qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdi. Dari Abu Dzar
bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya kepada sahabatnya, apakah ucapan zikir yang paling afdal, yang paling utama, ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ucapan zikir yang dipilihkan langsung oleh Allah bagi para malaikatnya dan para hamba-hambanya ialah Subhanallah wa bihamdi. Ini merupakan hadis riwayat Muslim nomor 4910. Ini na umat halam malaki yang insyaallah padang kamana kiri macam kebuang Allah Ta'ala. Nomor kedua, pada angka kijaka wililata ingat kami makadai majapu buang Allah Ta'ala bukan apa sedang dua malaikat temapat tuh makoki kitujunna hininna abek kadata pada tua makadan ayat na buang Allah Ta'ala gilalan na surah Qaf ayat 18, ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tengangka namonin sekali te abek kada nalatue tampak lilamu nangadinna angkai kisahmu tu menang malaika hadir makin kalinga tampak lillah mati kisah mungkin mapat tentu ongkon na dia ku patau ki akhirat giga ongkana di mata jagawi abek kadana gi ada tongenge maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah. Nani gini ke pas salamai giteseku gitujunna akatuanganna boleh rianu angke di palawanganna dua ya kahange artinya lillana angkange palawanganna dua ya aja majapu manat sekineku mutamana gilalanna tuka kapamasena pong Allah Ta'ala. Maka de pangluta Imam Syafi'i rahimahullah nakakumailo kimak bicara dia kupatau hendaklah dia berpikir nakakamanan cai dajenna buadai nakakotania ada dajen akataning tapak lilamu gang kamanasana dajennya ikut mereka urapi ramping ilan na iya wanya pakakae lebih dan Qurannya mohon dimaafkan waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tabaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.